Gure kaunti ya Kirinyaga nimanyitete baruri edekithia aria thirikari ya Kenya kwanza na gucenjio gwa icigo imwe cia gatiba niguo kuhe mweke mogaruku matiganite mana merekithitio ni thirikari guku magithingata Kenya gukomba mbeca cia Hustler Fund agwikuria. Mubunge wa gicigo gia Kirinyaga Central Gashoki Gitari na MCA wa wodi ya Mutera Akinyo Wagui maugite ati gucenjio gwa icibao imwe cia gatiba ni guteithia Kenya na njira imwe kuona ati ni guthondekwo afisi ya mung'ethaniro iria iguteithiriria kuruga thirikari. Maundu maria turathi ku entrench in the constitution ni uvoro cio agenda rule nigetha tutigae gutuika kiria ni unconstitutional na ni turenda ku entrench kinya CDF NGCDF thiini wa constitution na initiative hiyo ni yambiriirie thiini wa parliament na turenda eyo damwira leader of opposition to be entrenched in the constitution. Kuko modo mun toko tugika ne toko to amend some sections of the constitution niketha tuvote ku achieve maundu macio. Tuge bebata kugena opposition leader na alicognize constitutionally niketha ona to ni undu wa Raila Odinga even in future government ikoragwo na checks and balance niketha kuna obisio recognize the constitution ni arevotaka kuruta wira wake na binya ore abetonwa negative about the CDF no nyende guikia muhwani ondo wanginya mwena wa MCAs ndivo MPs na senators niketha MC aruto karurigi gaka gutura aragarobe ku governors on ithu MCAs let's establish the World Development Fund niketha on ithu tumaundu tira tonini kuria CDF itakabota gukinya twandarasa twatu barabara tonini compensation cia barabara gukorwo na kitengi igukorwo igito World Development Fund niketha ikinyire mundu uria ubakuwe muno na Wanjiko in the name of MCA